Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. У передсвяточные дні особливо людно і оживлено у новым ателье мод у Мінску. Широкий выбор высокоякостных товаров может задоволить любой густ споживца. Майстер-закройщик Зорин, лепшие стахановцы, Ярига, Зайден Кноп, Тулыніна старанно працуюць, каб задаволіць узросшыя патрабаванні працоўных. Пальто пошито ў тэрмін да свята. Носите на здоровье. Обратите внимание на девушку, которую я сейчас причесываю. Прислухайтесь, женщины. Это для вас. Женское продолговатое лицо. Поэтому я ей сделала короткую стрижку, одностороннюю челку и закрытые уши. Минские майстры щиро жадают вам быть самыми пригожими. У моей клиентки полное лицо. Я постараюсь его несколько удлинить. Эта высокая прическа хороша для полного лица. Туго зачесанные волосы на висках удлиняют контур. У сёлетнім сезоне модны трикотаж. Усе мадэлі, якія вы тут зараз бачыце, шарсцянога трикотажу. Штодзённа у гэтым адзіным у Мінску ателье прымаецца каля 150 заказаў, а жадаючых у 10 разоў больш. Майце гэта на ўвазе, таварышы з управлення мясцовай прамысловасці. Мінчане, калі вы жадаеце хутка памыць бялізну, прыходзьце на Маскоўскую вуліцу ў пральню самаабслугоўвання. Праз 2-3 гадзіны ваша бялізна будзе чыстай і адпрасаванай. А каму не хочацца вазіцца самому, можна здаць у адзін з 25 прыёмных пунктаў горада і нават заказаць дастаўку на дом. Ну што ж, гэта сапраўды хутка і добра. Пакуль вы прачытаеце газету, пакуль вы пагутарыце з таварышам, пакуль вы працуеце, сервіс зробіць вас прыгожым, ладным, зграбным. Сервіс адрамантуе, наладзіць, паправіць усе прылады быту і адпачынку. Не турбуйцеся, не спяшайцеся. Сервіс эканоміць ваш час.